Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya। आप लोग कहाँ से आया? आपका पास क्या क्या कागज है? आपका पास क्या 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 केस है? दिखाओ तो दिखाइए। तो ये इधर से कहाँ से आया? इधर घूमने के लिए कहाँ से? नगाँव जिले के नगाँव जिले नहीं नहीं, आप कल रात इधर में से घूम रहा है में रहा है क्या है घूमने किसका घर में रहता आप उधर में? मालूम नहीं है भाई कहाँ से मालूम नहीं है भाई। मैं चला मैं घूमने के लिए आया उधर बॉर्डर तक। आपको कौन लेके आया इधर में? कौन लेके आया इधर में आपको? भाई जगह गाड़ी dia चला या सिलों पे ये ना ऐसी आवाज पड़े हम लोग इसके गुड़िया के देख सकते कार barit dia gumasih akal kerai. मालूम नहीं भाई Kene marin parin janina. Na jannya jumi tu cumi dia. Kendi, tunang hindi. नहीं पता उसका घर में जाके घुस के ऐसे सोने के लिए मिलेगा। किसका घर में जाके रह गया कल आप? अब भाई बताओ किसका घर में जाके Kidikot Kanyozrep Youth Council Shila Unit bat kejatap unit hak arpoi truk ya yong arajar pausan kelio bat saungut kiminder Bangladeshi na yo Shila kebajengai tangkuma lai kilometer na kapo jang ke India bat Bangladesh. Hak jing kran mekilat patai kubor Presiden ke HYC bat Roy Kupar Senram uriat ho bag jing tokit dikidikot jong keseng kisuba minder Bangladeshi kelakam bagi donya ke Aadhaar card ke PAN card bat ke Epic card Bankam bagi dek dong India, bat shushu uliat ho bagi ni saungun kelakam bagi lapoi shnong Shela, tangkum kidong jungok kai perthei. Shua kani uliat ho bagi ni saungun kelapoi hakadong Dalia joko shnong Shela, kebede kedong kebadan marsenda bat kapo jangkeri Bangladesh. Nakaliang jong keseng mar kelap pentip, Show Superintendent of Police ke East Khasi Hills bat Vivek Sim, hakabola pai usop Divisional Police Officer jong kesoara benlit penlong ke jing tokit kebabenya, iki saungut kisuba minder Bangladeshi. yang terpasang SOC Shila Ida unit untuk ya Thailand ada SOC jata unit bersin yang kaseng ni cubut den ya gini kam bangi suba bahang gasli ni layo baru kasangut bangi suba beri kar banglah ikut power SOC bah kaseng ni ju den bangi jurip mana kapori gini bro bangi ju jingkip bah kita khar nanti na po Bangladesh kikeu mana kapor nanti hasilong Manggipip ruki le ayu shate le se kila ban le ban sna ya kiswat kisla go pelong pura badai kinong India kuntaru is pulpau ya disnumsi bakum tibreu ka ain man kapor ni yo iba ini ka Bangladesh ila wanrung kerhep kini jaka ke jongi bingila aru ban penara ya ki ai ka ban long ka bam snganya ka dong ka than ke jongi ka kuntaru kerpat jor ya ka BSL ki badan po border Badai security force di balak ban border ban duty hub ialah jong ke kamram ban pei bakum lu begini khar kila bawan line haki jaka kisnong kitau ke jongi bakum ju turu ya ka police department pension di dikit kia ka bakhra bakum ju bor ka ai baro ban shem ya ka dikit kia ka bakhra bangi kum kisang ru nani sakman ni nom song kliketi ban nginang la ru ban jure bangin budin malakapor yang dikam ki bawan ru kerthep bagini breu ki bawan ra ru ya long ke bansong masa elong long ke bamsngan yang ikum ki kari bari kajai beri ke kawe Angin akal yang jom keseng HYC kepada rukawe niki member organisation jongka komso oleh kapor kadiban penting EP ba kidkhot ki jongi jong HYC Shela area unit ba kumju ru napo kajatap unit menegasi kilo yo obat ya sangut kibre napo yo Shela kemudian kumpa lai kilometer ini po border Bangladesh Indo Bangla border haka jingi obat ikini gibriu nakaliang jongki khot jong kaseng kila keli perthu iki kila pan iki kot kisla jongki bat andala pan iki kot kisla jongki ni sothu na kajing keli ikini gibriu ni sothu ikini gibriu ki poi ki don gajing suba ikini gibriu ki bawan po Bangladesh namba kumba kalong hi ka Shela ka Shnong Shela
than Shelash tu kedon ya ke border ke Bangladesh. But kini Gibriu hakapor baki wan pai menem step kapor prabji prasteng baki wan nakoi ka kadong ka bakko ka ba ki ni tip kum ka Dalia ka koi ni kidong ki bahab apo kedon Bosnong Shela ke bedon hajan bat ka put Bangladesh. But hadin bakeli kini Gibriu ki wan kidon kum basawut kini Gibriu dah keli ki ong ki wan pai nang tin apo Dalia kimut banwan chani seselo hadin ka jingkeli pertu ka jong ki khot jong paseng ban keli bakumnu kini Gibriu ki poi seduk kani ka jaka namar kani ka Dalia ka don hak put jong ka Bangladesh ki ong bakiwan kai kum kita kinong ki tourist ti ndala keli pat ki bakumnu ki wan kai tourist haselana ne don ayu hang ta Dalia bat kisa batnu menin bro simit hakani ka snong kini Gibriu kim simlala ban ai ka juba Tikani kalau pun subajur yang iba kini Gibriu kimdei na po India kini ki suba Bangladeshi Andre kabo pelungo yang ipat kalong ba baro saungut na kini Gibriu kidon ya ka dahar kidon ya ka pangkat kidon ru kidon ya ki voter ID card ti hadin ngilalap ya kini ki kuat kesla bat kawiru ke bangi hakajing pet jongi ki phone ke jongki ngilap ru ba don ni kini ki badan ni ki phone ki jongki hapo ka mobile phone ki jongki ki don ni ki dur badan ni ki pisa babat ya ka pisa Bangladesh tekani kala anak pen subajur yang ni ba kini Gibriu la ki dei ni kimdei kinong India ti nakaliang jong ki dekhot na kaseng mga himene ngala phone SP jong ka East Castles bansim khia bai de ni kam ba nakaliang jong SP ulah pha ru yo SDPO jong ka Sora subdivision banlet hapo Shela PS nomor bana kalian juga dekat nak seng hadin mengilak keli pertu kila pen ki kot isla ngil IT no ki bor kulit te kumba kalong hi mentah ka jingi keren bat u SDPO mentan ru ong bakini Gibriu kidang dan apo Shela police station tat anu kene khlepmat bat nak kalian jong ki police kidang bat verify bat ki beri kebadan apo Assam bat ki bor kulit ki badan apo Assam ban verify ya ka identity ke jong kini Gibriu la ki de ni kim de shisha nang ni apo napo nawa dari ke ba pen smokya ini kalau kan ni Union Home Minister Amit Shah ka arpenyutrik jong penai hak mentau penai April dalam maklah ko ini ki program lo ong ba ka jingrung jong Gibriu napo Bangladesh kamtam napo West Bengal ka along Shabapalan ndai tang bakirung ndai ulah kan tho ru wat ya ka sarkar West Bengal ban ong ba kadon ko wi district hapo West Bengal kan 24 North Parganas district ong ba ki kinong Bangladesh ki rung sapo not 24 North Parganas district ba ki yo ya ki kot kisla nadu adhar nadu kapankat wat ya ki epic card ru ki yo na kanika district temdei tang kata niyo pi kumbanchupan kan mawi pi ka case ka ba mi mentang singi ke report hapo Shillong Times ya ka case ka bala investigate da the way ni ki probationary IPS Ashupan kilap ya kan nexus lani kata criminal network ka bakhlan hadu kata bro ko igri India ka bumut bakini Gibriu kirong siya po India kila yo alpa wat ya ki kot kisla ki jong kiru tikani ka pelong yang ba bangin smoting ba kini Gibriu shwa bakin rung siya po India kila yo alpa ki kot kisla namar ba laringi pha ya ki khot jongi shakleng ki jaka ban pet ye ki kot kisla jong ki bolong doubtful kini Gibriu laki one tray laki one le business bukum ta ter ngilap baki don be jaka pankat ki don be jaka dahka lada kim don ki epeng ru kini ki atli ki kot ki don be rega jing shisha ngitep ba kini ki kot le ki long ki besuk ban yo hadu kata bat daga jing kren jong Union Home Minister Amit Shah le ban ong bakan don ga district ha ka we ni ki state apor India ka balak ban aikot lane ban snakot wat ek epeng ru ya kini ki illegal Bangladeshi le kanang pen perkhat yang i bahadu kat nu kani kan network kelah hadu kata tilada nakaliang jong seng nakaliang jong i kum kaseng HYC kumju nak komso ngikwa ban kentu ya ka sarkar ka jong ni ba pihak ban le ban simkhia ban yekran bat kibor badai pet nakalong bat ka union government nakalong bat kibor ki border security force bat kiwi ban petik na baka jingrung jingmi jong Gibriu ya ka bangil akren na kapo sa kapor kamde banso tinaklian jong kaseng ni shim lomba kani khobor bat ni la tho ro jing sha show chief minister bat ong mangin kendo naklian jong komso bani kendo bat u bani kren abedi ki an ki bakum ka kenhon ni la dawa ban pen klan la ne ban te la kame kani ka jingrung jingmi jong Gibriu ki manaba bat
kawiru ko bangi hap ni kwa ban ong yo sarkar kalong ba ka sarkar lani ki bor pulit kimdi banshu nget tang bakini ki briu di pen i ki tigi adhar lani ki pen i kapan ka makum balalap hi de jing sisa balale ka investigation da police department hi ham tam nanti na por ibu lalap ba kini ki briu ki lak ban pen i ki kot ki jongki reha bakat du hi ki bor pulit ki hap ban le ka investigation ka jongki kumba kalong mata ya kani ka kes ka baki dkhot jongi ki yo nanti po sela haba keli ki dkhot jongi kini ki briu ki ong ba ki wan kai kum ki todes rei haka investigation ke bau pulit ule pat yaki mentan ka jing keli ke jong ki bor pulit ya kini ki saungut ki briu ki ong ba ngiwan sim dawai na nigrams dawan sim dawai na nigrams sana ki yo thia apo lenti utau driver ule bu yaki sya po syala kumnu kala banlong ba ka nigrams ka don shani sya shelong ka syala ka don syati sya po sya khaput bangla ana kimtep ba kumnu ki poi sya po dalia tekani ro ka pen subajur ba kadon shalendet kala don kata ka network ka ba khlan ma jong kini ki briu ban kumnu ban infiltrate lani ban rung sya mi ka jelar jong ni ti nakalian do kaseng ngila ye keren bagi buat kulit bagi dei ban shimkhia ye kini kam ban investigate ban lap ye ka jing sisa hot kilak ban wanra ki kot kisla ki babun rengi ni kwa ban ong pat ya sarkar ka jong ni ba ka sarkar kha ban shimkhia be dei bakani influx ngimtep ni so thu ba ka jingja ha po Bangladesh le kumba kalong mata kalong volatile do kata-kata bakini briu ki kwa ban kium shani sya po jela Meghalaya bat kal kilak ban let syakiwi pat ki jela bat ka ba iteng do kalong ba kini ki briu lada kimrung nang ni nang yiru kirung lomba kiwi ki jela nda kila yo ya ki kot kisla kisawan pat ban buhai snong ha kani ka jela ka jong ni ti ha bai dei bakat ni kadingwan buhai snong jong kini ki briu ki bangim tep laki dei ni kim dei sisa kita kinong India nak kalian do kaseng kentu ya sorka baka hak ban perkhat kerki ya kani kam nak kalian jong ka seng rengkat baka komsu ngilabu ya ka jingtho Ahmad jong chief minister na kapor sa kapor mental jan arsnem ngipan ya ka ngipan ya ka appointment bu chief minister bani keren ya ka MRSSE amendment bill arja arpo ngidang itang mental kasngi bu chief deputy chief minister ong bakan sadon kata ka meeting jong ka MRSSE bani perkhat alor ka MRSSE amendment bill dilani ngi ai up ya kan ni sistem arsnem laisnem ladang imla ban sim ginu gila kilenti ngitim ba nginom la ban khanglat ya ka jingrung kerthap jong kibriu bat ka kumbaong MP jong katura mene resmi na mending na i statement da jong ba maulu ong ba ka ju hi ka bagi ngi sungo bala dang imla ban te la kam ya ka jing buhai snong kham tam be jong kibriu na po Bangladesh kala pon wanra ka jing ta ka bakraw yangi ki try mulo tenak lang jong kaseng ngi kentu ya ki bor pulit ngi kentu ya ka sarkar bakat shimkhia bai dei bakani kam ba kani ka jingrung jingmi jung ki briu kham tam ya na po border de ban khangla chisnan namar kat kum ka jingtep ko jongi kat kum ki jing tep jung ki briu ni yong ba ka jingrung jung ki briu na wat tang na ka than sela ngam on na we tang na ka than sela kolong ba la jan man ka si ki briu na po bangla ki rung shen se po India hot kum ka seng kum ki khot ngimla ban aksa asurok arsaw genta ndekadi ka kamram jong ki bor ki badai pet ban penting kena ba ka influx lani ka immigration kini ki illegal infiltrators kim dei bandrung ka chani ka chala ka chong nakalian jong kaseng bat ka kum ka komsu hi ngin sa shim ni ki we ki lat kelenti ba ngirung nginom shushong nginom shu up batang sarkar kan le ke bade bende ka komsu nang ni Ahmad kan ka ngidang yashong perkhat ba kai ki kamram ki bangi ni le na mangila yo jingtep bawat hasilong ru labun ki jaka kiba kini ki illegal Bangladeshi ki lawan bandrung ban shong snong ban tre ban kata mde tama po shilong hak babun ki jaka la kalong agar hills la kalong ha po giant hills pa kunta terter dan naklang jokos komsuru in sa shim mi ki la kilenti ban khanra